bulan mangken ni kan termasuk ashhuril hurum, min ashhuril hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bada 4 bulan mulja nyamana Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mangken Zulhijjah kompol mangken keng serepot napa mangken bulan lesok reng ranwagung ngiding mau nyedeson ngetek tuh beda dengan kabin poler beda dada kelangkong udah diam yang ngakoh bener dengan wagung maka bina anak peraja onjangan lesoh pikirna anak apa mak lesoh ada orang maka bina anak nangka walimah bener salah menolong onjangan sekoni ngocak orang cerai jangkau dupo pun tak capok onjangan punya bah orang bah ngocak sombong bah ngocak mai pika piyakin onjangan sedeng bini anda cen rasanya Arya tepes kelumun lagi gue lagi buru sebelum pasar apa jereng beda orang meraramu ngano terop lecur ngoncur lah ketedung deh hari aleng leng bener lah kar bulan setia di bulan riraja bulan lesoyak maka sandi terop ngerok dan itu del pendelan terus tadi ke wah nikah waki tambui pengajian mangken berarti mangken nikah adalah bulan barokah sebulan je raja manfaatah bulan keramat mangken menikah sambian hadir gak dinto akompol bermajlis nyaman al khair wal barokah malar muka totakna barokah maren totakna kebagusan maren manter keninga sangoh kagak amah ke akhirat anapa karena perjalanan guluban sambian jauh. Beliau sudah meninggalkan kita sudah lama. Kesepo biasa ginggung sudah meninggalkan kita sudah lama. Tapi beliau sampai mangken tak langkong nyon sabora. Kak Dinto hanya berada di barzah. Awwalu manzilin min manazilil akhirah, tempat pertama dari tempat akhirat. Belum sampai. Gula penembian kita makan. Detek bis senangkoah. Waiting list daftar tunggu kayak ngebes benih bismillah benih bes akas nyamana katel Pertamina dek ongke katel tenang pertama turbo ongke katel tenang kenapa? Karena bahan bakar benih ngakui BBM bahan bakar ngakui nase deeri semikol minta potong mayitnya minta ngaltok mayitnya kenggula mengatora mina pikir sepo tau saya bahas beliau tengki tidak jadi yajun Allah may bangki ki muslim cek nikah potong bian duduk jadi bian mana tanya ki Hasan sepo ketipun apa pangkat cek potong kenapa ajunan cicit pun apa kompoi ajunan cicit mul juga ada bodike di gula menembian kita ya temu bener cicitnya beliau sampai semakin agak meninggal lah kenapa gula mamas langsung nutuaki beliau berharap buki Hasan Maulana karena gula mangkiin dalam setong kitab al-bidayah wan nihayah barokah setepe ke anak oleh tapan sesepuh al-barakatul lati tahullu alal abna takunu bi amalil aba napa artinya lagi segi buru-buruan bagi ulang nabone dan tadi barokah setepe ke anak gen online apa na bengasap oh tetiki Hasan Maulana gak ditombe semangken dilulukan emul jaki panorek tak apa na beliau kuluban sambian termiluah kengjak termila wanono mayu atau tipi karena mangken ini benih zaman apa seborang bekasar muslim zaman tapat mangken
napat kakanan, napat bental, bener, talangkong, talangkong dan ada rumusnya itu. Napat saben orang, berbeda orang ngalak saben orang, ngalak tabun, napat tunyan orang, dolim ke orang, beda ada. Makin ni kan, pasampian berarti hari makin akompol yang siang bejana benih pengajian, niatin apain anak, mantar barokah, mantar manfaat. Setaja gak ditobal Arabu yang lain pengasapon. Nah, dari nak foto sesama ken makompol orang sebanyak nak gak ditobarokan anak foto terus nasar ke atas. Ini berarti saling mengisi dan saling membutuhkan. Nak foto mulja oleh tapan orang sepo, ring sepo mulja kuburan keng oleh doan ben ibadah anak foto. Intifa'ul walid bi ibadatil maulud sawa'un wahaba thawabahu amla. Jadi ring sepo gak ditok langsung melo kencaran ibadah anak foto khusus sakit langsung dapat nasar terus ke atas buluban sambian termelo barokana syarat melo barokana orang wali ikan yang kan mohon beliau untuk saya bahas kan ordal beliau orang dalam menggula penembian kan orlar ring luar iya kan muhibbin nih baban kan muhibbin pecinta para wali kan mantar barokah teromilo barokah para wali ongguan satu aduh razia mutu apa nyuting ini satu montromelo barokah para wali setong cek ke pung nyampung dak kepada wali lebat doa sambian Fatihah munta Fatihah sambian langsung kan kui matura ya Allah patengkia aki terceda almarhum Ki Hasan Sepo pemilu aki barokah abdina mun lesa semaja Fatihah leso saya apa? Leso saya bentak, leso saya rokok, leso saya ngakam, semaja Fatihah leso umpama miama macam begitu ya Allah patingki aki derajat Hasan Sepo ginggung ya Allah pada pemilu aki barokana selena aki ka abdina ban ngana abdina oke selesai paham